Dobar dan, može jedno pitanje? Znate li zašto plaćate porez? Zašto plaćamo porez? Da. Ne znam, da imaju više para ovi da troše. Ja ga ne plaćam. Porez se plaća zato što ja kao student ekonomije bi to trebao znati, ali trenutno mi ništa ne pada pametno na pamet. Porez. Zbog države većinom. Ne znam. Zašto plaćam porez? Pa zato što mi je država naredila. Ne znam. Joj, nemojte, šta ćete me pitati? Znate li zašto plaćate porez? PDV, ja ne znam, Boga mi. A da se puni budžet na nivou kantona, pa na nivou federacije, pa na nivou države. Dobro. Pa za državne službenike, državne službe, policiju, zdravstvo, prosvetu. Jel znate na što se troši budžet? Pa znam, troši ga naši političari na 7.000 stanova, 8.000 skupih automobila, putovanja i tako. Gdje ide novac od poreza? Ko to zna? Ja vjerujte da ne znam. Mislim, pretpostavljam da ide u budžet, da ide svugdje ide u lična LD svačiji, ali u razvoj ne. Državi. To je već drugo pitanje. To je da bi pojedinci sebi trpali u džepa. Pa vjerovatno predstavnici vlade. U njihove džepove, gdje će ići? Ništa mi nije poznato. Znate li ko su korisnici budžeta Bosne i Hercegovine? Pa vjerovatno stranke. Pa ima i oni koji su na spisku i oni koji nisu. Mafijaš. Funkcioneri ovi. Mafija. Treba da bude porez, ima ga u celom svetu, samo što kod nas to nije transparentno. Koliko se to skupi godišnje, koliko to gde ode, u koje namjene, u koje svrhe i da se traži kvalitet. Eto, to kod nas, na primjer, u odnosu na ono što ja čitam, što ima vani, što ima u razvijenim zemljama, kod nas nema. Nije transparentno. A da li osjećate nekakvo poboljšanje od tih poreza koji plaćate? Da li osjećate ikakvu korist i što da je iz toga izašlo? Vidiš da sam ostario i da nisam osjetio. Nema poboljšanja. Samo idemo dalje u dubiozu. Slabo. Došao sam na pauzu na poslu tako da mi se ne da razmišljati. Ne osjetimo. Nikakve koristi. Ne. U mojoj opštini se vidi da se plaća porez. U kojoj općini Zato što živite? općina Konjica. Dobro, na koji način vidite? Pa zato što je se u posljednjih nekoliko godina pravo rekonstruisala, znači obnovio je se stari grad, gradio se most, pule. Ja ne vidim nikakvo ni olakšanje, ni korist od toga, jer nelogično je da bude porez isti na mlijeko i na pivu, znate. Nije logično, mlijeko je neophodna namirnica svakom čovjeku za odrastanje mladih ljudi, a pivo je nešto što ti u životu ne treba, tako da nemoguće da bude i ovamo 17 i ovamo 17%. Da li očekujete će se nešto promijeniti? Mislite na gore? Bilo kakvo. Pa vjerojatno na gore. Osjetite li kakvo poboljšanje, napredak? Ja ne. Ja dolazim 6 puta godišnje iz dijaspore ovdje. Ovo ne da je propalo i da ide u propast, ovo je totalna katastrofa. Pa sa ovakvom situacijom i ovakvim razmišljanjem ovih maglupa koji tamo sjede u foteljama, ja ne vidim iskreno nikakvu promjenu. Mislim da je jedino rješenje da se svi dignemo, ustanemo i da ih izbacimo sa tih stolica. Čujte, na zapadu se radi isto tako kao i ovdje, samo što oni imaju, a mi nema. To je ta razlika.